Nampak ia tia sange amal apa bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabari na leti pamase selama ki kutu. Yang kedua lete syafaat. Nasaba ia kai rumalanda ilalungi di suruga. Ia ko to pandita patareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mui. Cuma ia ro suruga hadiah ya lengi to ya masih. Kamakir. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawat di taman suruga. Pak itu suruga hadiah mi pak bu. Dua mi pas sabaran. Nomor sidi kotanya jalur pamase. Pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko sorimon rin tau matu. Maka dia nabi tatanya umatku ya puang. Ya maka dia puang Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angkat umat tu kesuruh mondri maka dia pun Allah Ta'ala dia bisangnya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku buang. Maka dia pun Allah Ta'ala maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ia sengelit yang lalat tama surga dua tu lalana. Syafaat si bawa pamasih. Yana tu ampai tau pandrite tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalu tu kutimun na maka da ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Biasanya tambah wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatai. Waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasabak dia na mungkin suku ya pakasibingo jamay. Sampaya ya to na cinampa ya to na mapunco bacaan ya to na sigaru-garu paringerang. Di sakadaga ro yanre sebelum mas sampajang de to garo na pure paujatay na patolo mas sampajang. Malampi bacaan ni mangi liwat cai. Kadang begitu. Ya, jadi tolong mi masusah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situhanna kotomak bicara amat yang bagus sekali. Ia roon ronna
tahu ko mati dua narampip kilalan na korang tapi dua narampir kilalan na agamata tapi sitongan na dimi onro jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tema makanya itu kung kataw mati ni japurat tanah katalu ya matutoy baca minha khalaqnakum ipodangi makada pulok ko tanay ipancaji wa fiha nu'idukum okko tanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatokko ko pe mapulok ko tanay jadi rotuan tanay apoleangan onrol lisu si bawa matu ipatokko ngitay pulok ko nayakia iro ki buru angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasekam may makadaya kumati tawe Pak Bu. Terputus hubungan nasibawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati makadani tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kama pilino nappapaja. Nappatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi yero alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kuling itu alam kubur bukan alam akhirat. Yero alam akhirat ia panauba narek kupure kama lino. Selama de na kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki buru on romat tajam. Aga natajang nomor sidi natajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna purena piga ukulino riwatun natuo itulah yang amal jariah, amalak malari. Naiya rupa-rupanya sangi amalak malari mega bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak-agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanre na apalan. Cuma ya kok kuihat desa enarampi nabita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Yasanya mapasolowe Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sebab ya kau napaki tema jenne lolongan ya apalang. Iron nak jenne napake mas sempaja lolongan siki apalang. Napake mengaji napake mas sikiri lolongan ya apalang. Iro pure napake tema jenne wae iro miti okotana ninung ibere-bere ninung yolo-kolo make apalang. No yukotana kemudian dihisap oleh tumbuhan make apalang. Mabuaya iro tanak-tanang make apalang. Nasisa miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Ia ko pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, wemi yare gaanre patapulu miya sona batasan na nacapu o kuwatan na tasik dito kupurenan re waramparat. Ia ko pakaian salama na pake ya tutay pakaian ni malulungan ni apalan na rekodeche na pigaw. Yan na to nakada khairul mal ar-rijalun solih. Si kanjak-kanjak na waramparan na reko tau madece pakai. Nasabak dia na mungkin na pakai untuk majak. Makanya upasan ni apa ia tia sange amal Pak Bu? Kuncinya cuma 2. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabari na leti pamase salama ki kutu. Yang kedua lete syafaat. Nasabak ia kai rumalada ilalungi di surga. Ia koto pandi tapat tareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase sitongan na pada mui. Cuma ia ro suruga hadiah ya lengi to ya masih ama kira. Kita paham ya. 2 mi pas sabaran tenawa ditama suruga pa itu suruga hadiah mi Pak Bu. 2 mi pas sabaran nomor sidi kotanya jalur pamase pasti jalur syafaat.
Ya itu dua. Makanya ko surimon rin tau matu, maka dia Nabi tatanya umatku ya puang, ya maka dia puang Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tau matu ko surimon rin, maka dia puang Allah Ta'ala, dia bisa ya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku puang, maka dia puang Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaatmu. Jadi ya sengelit yang lalat tama surga, dua tu lalana, syafaat, si bawa pamasih. Yana tu ampai tau pandrite tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalu tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tambay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatai wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasabak dia na mungkin suku ya pakasibingo jamay. Sampaya yato na cinampa yato na mapunco bacaan yato na sigaru-garu paringerang de sakadaga royanre sebelum mas sampajang de togaro na puri paujatay na patolo mas sampajang malampi bacaan mangi liwat cai kadang begitu. Jadi tolomi masusah milau doang kita ya menirbatu ditaja rabbana atina pa ya na baca rabbana atina pa jatuh itu kadang. Jadi launya kopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na mancajili tiap pemasa. Namu mabicu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampai angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ng kopong Allah Ta'ala tama suruga. Magay atogang ngirita makada asu mineway tapi magay ukiro na sila kang nalamak pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa iya nung mabicu na sabawad di jaji ukito monro pamasena pong Allah Ta'ala. Aja to tabangga na reko nung maraja aja kamay pasulag. Apa iya ti balisi iya ko ibadah de gacaw de gaga tana si jakamo okolino de na puno non risuju. Sisap buitaw makasibing ko langi pamulangi de gaga malaika mule kale na sabari ni pendre loko langi maduwe. Sisap buitaw makasibing ko langi maduwe de gaga malaika mule kale matagud menre loko langit ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Yati belisi sitongan na pabu itu ilanti man itu niasang iblis. Asan na itu Azazil. Punggawana sinin na malaika. Azazil azan na tu. Ila na man itu niasang iblis. Ya dia lalu talingnya sang anak tak Azazil. Iya. Asan na belisi itu. Iya. Katu koloki jupandang katu pak balu roti maros. Ternyata Azazil pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulan na tapi nalaga ni Zazil maniwita. Iya. Jadi itu situngan na malaikat yang hebat dalam ibadah, tapi suruh sujud waktu nai pancaji Nabi Adam de namelo. Agan na magi na sabak kasombongan. Jadi aja tak kada pakasiwang iya tu pasui ibalisi pole suruga, pole ri pamasena pong Allah Ta'ala kasombongan. Iya rumalat dai jagay na sabak iya marajing namustas babu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin merajing terhindar dari kesombongan. Iya. Ya ko to mapadi me mato mariawa me madeto to sombo pa to makana to manume mangi kasi. Iya tu tahu bahaya tahu sogi pamulangin si batau bunga angkai jabatan nah, woi bahaya lada. Mandari titila lang inola tu. Iya. Tapi dia tu gago ko penra di. Insyaallah. Iya. Aja gaga, aja taborongi, de gaga wadi bangga kang ko le. Nama pamula yase cari pamanam itu latu yawa. Ku ului ang katay na ului makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato pusi ang kato yawana tay meman ni capa na kanukwi tay manam ni de gaga ye nato nang kamana charepana supaya mainga ki makadade tu gaga tau mapacito nga riolo na po ang Allah Ta'ala. Iya. Makanya na to ampay makada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po nga Allah Ta'ala tau malaw lisu ito ba si bawa tau napuji pacingi bi alena. Iya.
Ya rona puji 2 tahun na puji ada po Allah taala tau malaulisu toba dena kada innallaha yuhibbut taibin na puji po Allah taala tau cicenge toba de maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu pak kami matutia sa dosa langganang iya kami itu ya sa dosa langganang pak mak gosip na sa sepuluh pura situ matu mak gosip sih Allah madosa sih 10 iya sa dosa langganang engkau betul iya engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah engkau pak pasti ada dia gak tahu engkau tahu dosa nama lopong kata dia dosa-dosa bicu angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu wa yuhibbul mutatahhirin na poji pong Allah taala tau to disimata angket pacingi alena yaitu ampai pak dua tu agaga ko takalewe istilahnya ko agama yang pertama istighfar mape paci tu tapi iro pacingi ko istighfar dena tak desisa dosa tatutu istighfar menutup yang nampak pada koto maroki na sala ko kartasa malaki tipex napai tipex dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi pada ko lai ce tipex namanya tapi angka tu pasusu kega pasusu al afu makanya ko ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa yang kedua koto mas sembahyang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sampajangnya palaga dosa. Ina tunah kada nabi te ko melo lo mas sampajang umak ko nali po Allah taala dosana napatadang ko salingkana si bakulun na. Ia ko rokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongi polir takin ajui. Ida tu ampai dua mitu gerak kalau sampaja pakai kalimat subhana ya ni kotor rokok si batas suju mape pacingi ya tu ida tu ampai mata anak tu pape nak dingi ko minita ko tama ni batu sampajani mata anak tu pape nak dingi ida tu pura nama beresal we maringas di samanang kalaga resese na tau pas sampajani mangnya ya ni ko mapatu-patui mata anak ni ko pura satu saya ganti dulu yang bagus. Satu, ayo. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega, tapi makadai nabita penting. Makadai nabita. Angka dosa di nalega isampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasi pulung ipong Allah Ta'ala. Laupi mak juma umakku napa nalagar. Yan tu ampai sampai juma palaga dosa nasi minggu iya makun raya de na nalolongan ya pak de nalo mak juma. Padahal de tu gaga matyan ni makun raya lo mak juma alena tu ni de na melau. Iya. Ia tu sampai juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun raya ko mak jumai pasal sampai jalur rumah tu. Demi na wajib lo mak juma. Tapi ia ko mas sampaja ni mancaji wajib sampai jalan. Tabahang ya? Si salah tu hukumna berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun raya tidak wajib. Tapi ya naloma juma makun raya nalolongan ngiro barakah na juma. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang, mega mo ko kampung ito matawami. Iya, makurang. Padahal, ang kamo masigi urunto ko sidrap. Mega jamaah nun kanule melong kapatapuloh makunray, tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu sitongan apa susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susudose itu. Iya. Jadi ko palaga dose nasabakan iya je ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to.
pertama usahakan ina matana ide cita nanya jata ya moro namo si salah cidi mi ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni makiro jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya kode na susu dosa matamba pahala makiro itu sampajangnya kan na susu dosa na tambay pahala ya ko to mangaji itambay pahala masik kiri itambay pahala istighfar ki itu tuh dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja padan na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe na lisariwe kanto na lisariwe tapi nasabbo ta iya ko na mapaujasi padan na rupa tahu tasabo si jadi na wicangnya ro kompe makomoro matu nara capu sana iya na tu tahu makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimunri tapi dia gaga na runtu iya na mega makoko mamula masalah nasaba iya dosa ya makokoy iya na ko na HP wilay pau mananungan iya biasa te ko magosip iya mineway si bawo mangkalinga iya makokoy de namo ko luar negeri dito ni sa te ka magosip iyano tapi dito ka to pin ramakoro di may gatuman rasa gitu iya sisa bumo tau manontong yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah, karena itu hadis na nabita, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk nabita tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul nga nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu, magi ng katulimo pitang. Yan naman kukuha. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian makadaka onna iya komate tawe umuro na mitulatu nekia amala na di panatatu tu na sabak de tu na paja malolongang materu sinin na amala purena na pigaw makumana tu nang ketutulitame tu masigi pure na sumba non rite masampajan inati ampai upa makada aja na je tabangu ci di masigi iya komega di tatatala iya rosum banget tak aja na kada maki bosi di masigi kecuali aku tu kampungnya di metoga masigi iya ko makada 500 meter yang kamu masigi aja na tak bagu masigi tabantu bawannya rumah masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita ta 100 juta si di masigi masa gitu 5 masigi siya kan atau masampajang nulle ka pada kok bagong i masigi cidi pada kan na jamaah na, tidak mungkin. Tasapa ba ni karake ka masigi maroa. Mega jamaah na, napa ya rota bantu, talyang yambala. Ukot idi ki wajah ilampun na, manasa, namaga tiga, napahalana mi ko meribila, tau mabiri jamaah. Ya ko bagong masigi na pukate mi sa pudo jatama pikoni. Si Pak dua mi te. Nama-nama yolo pa ye. Pada mi ko to makaroba. Maka mali sapi ta 500 juta tahu rogi ya tu alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe nama kana raja tu 25 juta tapi pak ganna isa 10 nih daripada 500 juta meliangi cidi nagana bila ko to makaroba bulu-bulun na kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na ya ko cidi nama gade jadi iya tiasangnya maka mala to macatopi yan ade na to ya guru to yasangnya makamala ay madodoto ti lolongange pale ro makada meki mega palata peko carana isappa i makada kiga amala cicang ni ijama na de na leppa pahalana makada mega to ni koso na pada mega koso na misalnya kulangnya angka pesantren pak kepala korang ni bangun na meto kilau umrah kiga ipala yolo iya lo pesantren ni ta bangun aja na tala umrah pura ni pole umrah cicang aja na tajok kabondrina ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah angka makada waji itu umrah dena kada dena yang mana na tu makada sunnah angka tau pandrita makada waji tapi hanya sekali. Iya ko pole ni cicang aja na talo liso
Enang kana pesantren pakapala korangan kanana maka pelak dia na mampu ya naruh bantu. Masa mana na patapulo tu tau isurut jallo ita masuruga masa mana dia na jallo kina di bantu. Na makiro. Naman way gare. Nanya ko idi la umrah na dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia naga tambahan na mati kito. Liam itu sisa bumi tak tercatat. Dia na mungkin tak tambah. Tapi ya kota paki mak bangun pesantren, tapatano ko masigi, tabante na makapala maga pa bu. Salamat tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala si nana masabu anak na pakapala de na paja tamas torang pahalata. Mati ni kanya ko kiburu taselang ina rasa nabita. Angka umma ko matu taselang mite amala na nasabade ng kanajamay nanya kia de na paja tolita mo pahalana. Puli kendroy nasa baale na pamulay si dedeceng nasabari na lebang itu deceng. Iya kumeki salama na magampaje pa bu dina me kung kusona. Lauki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung. Nasa kita putar-putar aja putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sola-sulat itu masya sa dito ko matawa pa ito. Ini coba kare nawa ini. Amala gatalalung atau aga. Kama ko meron iya magampang pa kali-kali na ya ko ibadah mimpi gaw capak dari rita. Amala gay sapa atau kita mencari yang lainnya. Ya ko amala mo ta sapa imege pahalana. Na makiro. Pada mo ko gato mak bagi-bagi. Maka dawaga na bagi tekuro kada iba koro plasti na bagi tekuro yo po koronasang motor lari lokiro dega motor lok tu lari plasti capu pi tu motor ina perre lok plasti ko tau maca makko mati itu dalam ibadah. Mai gatu ibadah Pak Makoro ta maki basigi na batawe aja jota sampai sunnah. Namo maniro sampajange jama-jama makakanja ijama aja jota sampajan bali bi bangi. Nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajanci na yalengi syafaat. Tapi maka de nabi tanigi tau mangkalingai bangi na bali bi tu bangi na panabaca pak dongan na bangi iya malengi syafaat kumatu kusuri monri. Nabi ta makana jadi aja jota sampaja sunnah namo mani makanja namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an. Tapi ya ko bangi tawe tutu ko orangnya jolo tabali bi bangi napaki mengaji komeki pataryo ngaji ngata magai angka yasang cerdas dalam beribadah. Iya. Angka tu tahu Pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa miri tadi jangan kanirita masumbang jangan kanirita yanu masumbang. Oh tapi makai gapalan na sumbangan na magai nasaba nasubui amalakna. Iya. Pak angka tu tahu Deni Palete Pak Bu. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dena lete ku siratal mustaqim. Nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala lo pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dena beli itu to pandita patareka maka dia to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalanna. Di mu antario ko pada masyar na pasaba napai malala lo pada masyar ni jemput. Kega maka dia nabi taya kong ka umakku masidak kada de ni sangini ga taw na sidakay taw isidakay de to ni sangi makada ni ga sidakay iya na to taw matu de panalato kepada masar ni jampu dibawa ke ila rafiqil ala desa mungkin masumba de ti sangini ga taw tasumba semua tasapay yaro maka mo tu gampang sapa ka pesantren ngoko ka apa macawe ke sampai tenu cabe ke iya ada pondok pesantren. Kali indris sang anak kurala guru na mirisang. Talipong iban ni guru na ang kagana ayati mo ko tumakapala. Ang kagana pakirmis kyung ko tumasikola ko makade angka. Siya ka pakamajana siulang. Seko tabe aja na tapoda nga asan na jato na tapasirunto ka taw na ya pawajarang ni pakamajana siulang. Itu nana ako to. Aja tapoda ngi makade wajarang. Aja tapoda ngi setta transfer ka bawan. Ya nariyasa taw mas sumbang ya dedis sang ini ka taw na sumbang. Tau isumbangnya dia tonis sangi makadani sumbang. Salah saya mati itu nanak masikola si runtuk ko palawang dia nang kadis sangi makadaya biasa bantu ka batu ko masikola. Idi dia toniris sa makadaya biasa bantu ya nanak. Yo pukui pampe ngang langsung nanak na to si runtuk makada de mu ita de cikide tanya iya. Nah itu dia. Mubad itu mubad. Iya.
Ni nak berhasil lo iya mau tu biasa mania ro iya mi tu nasabari na no tapamuba itu tapi ako de dirisang de gaga pulo. Yan nasa nabi tataw masidakkay de nisang ini kataw nasidakkay taw isidakkay de to nisang. De na lokko pada masyar sipul nga tu nasa nabi tanapay melo lokko ro na yoli. Emi ko na pasipulo nga na ya tingin na panaling ampalo na paiso tingi balender mo pa yato pa. Ya ko de tulle pakiro makade de gagaya de ya ule molay ro ya ko de tulle molay ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabi tapong Allah taala mukuroy ale na parewa isa de nabilang na parewa kan kega rahasya ya kong kataw milaw sumbangan tali bani goncingon ro adita tali bani gonci patti duita kada tade ang kagonci naloni taala ka kutudalang ale na siya benala Maraji memang. Tapi iya mi rolala dena antri tahu Pak. Dena antri ko iya ro. Apa iya ku iya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala dena antri tahu betongan na yelemeto jalur khusus nasaba sisa butaw dale kong kacidi. Amakiro. Jadi dena meta matajam. Pada rumah ke Nabi ta yada huluna jannata salame go tama suruga salama. De mo antari pada kalau ko pasa na de na sopasa namo me ko lari. Iya itu na pagurungan Nabi ta wala ide che taw mapeja lo koriko nang kataw masike basako. Iya. Upi di beli bola ta ko masike makadan to siya kaperang. Sisile mo to aja layolo. Iya baran na caunasang. Iya. Yang kedua, otok ko makasiwari waktu mamana tinro na tahu itu sampai jatah tahajud. Namun nun rakam. Iya, marajiti jamir baca bangero. Kemudian yang ketiga wajarang indra atau makin aja umpodang bali bola ta macicil motor di palepai. Maraji itu ya, Ro. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe ko de tulle maka de ya ule mulai ya tu pastas kaja itu ibadah Pak Bu. De tu gaga tau mulai pas suku maneng. Makanja sampaja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betongan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw padana rupa tau. De tu gaga pas suku sisang. Ang kataw ya ko isuri masumba maka sija. Tapi ko isuri masampaja sunnah maka kunru. Nasa iya tu lagi sampai peradosa disipan rasa-rasa. Iya. Angka tahu ko isuri mapuasa magala. Pokok na puasa saning kami sa iya mulbit na jamamanang. Nasa iya na mo di mapuasa sa suli to. Manyamatyasa di ko mapuasa. Tapi di nang katuliya to. Ros kido na tulipaw jay balibolana. Pada papuasa iya. Jadi dito to gaga tahu suku sisang. Iya na to nabita nilaw ko po nga latala aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na matu na jamo mak ko na di salama. Makito. Jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh capan sampai sunat duha. Engka to na po nabita istiqamah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis qudsi. Jakon na rakaat na po nga latala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu. Pak duha iya. Jadi makom itu pasidak ka makoto angka to ipatama suruga deni pares sa ipatama pasidak ka ye angka to sampai sunnah oku salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kana takapuici dia na tutapan nanungang betongan na aja mo ta paturan nu sisang makanja mi ko megay-gay ito makadabaran na yo na sa to salama ka makiro di pak tapi dia to ga tahu suku sisang de gagay kakama ta runtu makalwe yanu de nang kanin runtu masumba cocok ni de nang kana sidakka tapi ya ko sikiri sampai tahajud de nang kanal pa iya jadi pada lihat tu non ruye tawe untuk ya lemeti kecenderungan pasti dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus ya na tu nakada angka ahli tahajud angka ahli zikir ada namanya ahlul Quran angka yang penting kata kapuci di iya. Iya maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk aga jileto ni ha. Pode gaga ti sata sumbangan. Iya. Tilaw doang ngatonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cidi bau pau aja lalu tak berseke.
Apa ia tu tahu maseke dia sisa gasing renah. Pak namo tahu seke cacatoy. Iya. Teka. Ia nama seke teh pak mapunco sunga. Napa ni malampe rampe jana tahu pura di lemak tahu pak naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana nasa kat di pa biasa tahu padahal buru di buku-buku nai. Iya aja lalu tama seke. Yana tu nakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komelo ki nama sipong Allah Ta'ala. Aja tamasike. Dito gitu nakala ya lepi agaga tay niya sa tay mabasa de. Namu mabasa mi meway ada tawi mi cawa-cawa beru ilaw dong. Ira siya sa to mabasa. Namu po totally nga agaga tay ko tulis sulak mi matata dito namanya mo papinadi na tawi. Pak tahu ya pak komo je tu tahu pak ya ko cicamo pilaw gagana makana mo patu ye talamo ya ko ganan ya kedua makana ni kasiro ko ganan ya katalu makana ni obe ya ko pakapanilaw gagana makana ni iya sih jadi itu mangingi mato tu tahu tapi abas sakit ya tu tahu mabasa pak de gaga lai pojo ko pong Allah Ta'ala macawe pole suruga mabela pole ranalaka lai pojo ko pada narupa tau yaitu tau mabasa napanya tu tau mabasa pak dia mega hisap dia marajing hisap na iya tau malapa yatim na iya dia marajing hisap na tu ya usahakan iyan tu naman ko tau malomo insyaallah iya yati sange pasidaka dia to nakala dui pa o makade sadaka yami ko makade impact waram para pa tu jadi namo tu lobi masigi etawe pasidak kana to watakale mi cawa-cawa mi loko padata rupa tau mi cawa-cawa marenu iya nati yasang pasidak ka tabassumu ka fi ahi kala kasadakana sanabita ilaw do nga padata rupa tau pasidak ka makanya pasangi aja lalo talu payar ko meki matinro papasan na nabita ilaw do nga ngisinin na salangarone salamakun ray to matappa rone to matappa makun ray itu nanya sinin na mateli disunnahkan itu kotoliuna dibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo ya rukumeki betin ro. Ha? Aga jipe tabaca? Fatihah. Tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatallu kulon subirabil falak kulon subirabil nas. Kemudian ayat kursi. Ya ko purayero ya berungang ilo ko pala limay napaya sapungo ko watakalewe ya narunasa nabita mandi ayat supaya kong ka anuwa di makasola de natamo ko watakalewe. Deni ya micui ya berungang mi. Ya napaya sapungo ko watakalewe. Pada muy ko to milaw do tunay tutu Fatihah makadaki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoi ya kupura ni tabaca patehe taiso itama tilawi naman caji pak buruk kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yana tu ampai ko doa tolak bala deni pangolok kalewe limai ipak boko ya kui baca ni Allahumma dafa'annal bala pangolo yolo ni limai Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim dafa'nal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napai bal rabbana atina bali ni lokolewe magai makelelen pagulute mantasabi aja mu bawa lokki alimu balae yaitu ampe ko pure kunu tawe denia sapuang alio ko pala 5 ko rupiah Pak mo mega tahu tu Pak namo bala nanti mana tolok kolena itu sebenarnya disunahkan itu. Ikut milau dong, doa tolak bala, iya imario loy na isang. Mega mo pang, kamu pa dua mo talu masigi uruntuk. Aka dua milau dong yolo, doa umum, doa keselamatan. Doa agasana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina, iya tu cepat na suratul Baqarah. Napa si milau dong? Tolak bala na yero. Makoko imang na mo milaw dong ya kapatat dito ni sesa na nilaw dong ali dato ka nilaw dong padahal iya tu daranot tau matewe ko tau tuwe pak dong itu naranong ko di pak dong tu makanya bija-bija na alena almarhumah upasan taki buarangi wakka pak tamatota manyamamoto wabo
Deto tita banyo ko rumah kada ko tasi di kampo tonri makadaga na butuh kata ko. Anu je tu makanja tu ya ki buah waka pa ya tu su jadangi mang. Apa dia tu gaga masigi di gaiman na. Napa ni tatat tu liang kaiman ako masampajang. Yo po ko jama madari mo tatding. Yan ang kasu jadangi mang. Itaro ko tonrong imang tatat. Ya ko makado de gambala de gaga lapisan bawa nas mihrab na imange talian nyambala itu malaba-laba cek de pondria we na panatari su jadaya se na mana sama lolongang mataru apa tata tulinon rimange itu iya iya kotanya ya ro ya makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake teh mangaji napake teh masampaja iya tu manarai imon ripi itu pala imon ripi iya. Nanti sampai medar rupa ko makale ko kasumbangan din naman sa bangung nga bani manara. Iya. Ko kapaboto masumbang nga bangung ng ipala. Iya. Aja no patami masigi. Iya, jadi ko kapaboto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabotoan. Apa nasa yan de mo tarima ito napake boto na pa di pwede may gadosa mo pa gara-garay ko na batungan na gara-garay ko de mo alay di na nabotorang nang kanang palabay tapi ako ulama matika de meto na tarima ako muisa ni masala mo tarima mo pita ko lay pasitate yang kami makade ko mo tarima pa ko yung patami ko lala masigi bagong batay setite nga ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patami lalang ay ang kapake yaro jadi makdupa-dupa tu pendapat na tau pandrita tapi ako meki matika aya tatarima sumanga langsung barko de nataki buah atau celengang suro ni kada ko meki masumba patambadi ko celengang aman ni panitia ya tu pai kita nai matu kada pulike kayo kada bisa nyo ko celengang wala selesai ni itu dena mega pakutanan yo pokonis sangi maka da paboto je tu balega le pasti pape ngopi mate tu iya itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi maka da ka ona usahakan nangka amal jari atas salah aja na bija-bija mane yedi tu mo pamakokoh aja na bija-bija tamala da taranong angka pasan na tomatay riolo maka da ya ko bija-bija mo ranong buta ciwali ko taulengnya mo ranong nga buta rapa ko sa pagkapat ang kalinga biasa rodi aga makna na ko wija-wija mo ranong nga buta ciwali ko betungan na ko wija-wija mo ranong nga buta ciwali ko nasaba iya bijam mo yang penting makibua ideceng ang kamo dece mo lolongang masampajang ya anak mo ang kamo mo lolongang sapaat pahala yan na riasa buta ciwali tapi iya ko nasumbangan ito matonna malolongang ito tapi ako din na sumbangin tomaton na alena mi masumbang untuk alena tatang kana lolong atau matoy sapaat pahala asan na yan na to nakada tomatoy dilo pede mega wija pede mau pa nasaba magay mega transfer pahala iya yan na to ang pede usapaka itu doktor makada dua nak cukup ayaja pegay mo ko bilo mi jaji iya aga na ko dua mi akigo na cidikiru cidigimpe aga mi taranong iya iya, betul kan na kak pigay wi. Angkan itu lalan na nasa tau pandrita makadaya na de mu hake kaiwi, de tu mapunay wi jamu pa. Taragaday mo pi. Yan to ampay nangka anak angka anak jaji na mo de na ganna si minggu jajin na namate hake kaiwi. Itu masanda pa yang masih masyhur. Dua ngasom jajin na namate hake kaiwi. Ang kalalo makada yang penting pura itu hakikaiwi artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak hakikaiwi alengi asam ia kode pa naman sa dalam piki ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki jadi kung ka janin de pa na bantu tau de paniris sa makada arwane gaje betungan nama bantu ni tapi dia sekadar arwane atau makunrai maka kasih nama laki-laki itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matuk ke surimondri iya roh jadi usahakan ini taling asam kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia iya kau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir kau hakikah lalu ki
Pak mega to icera lutu mi. Isama-sama icera lutu, manu mi gereran. Iya. Bato matata tu riolo kasi mega de na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu icera lutu. De lalo je nagere manu lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Ay saping na palaba imanta sapi wading. Pitu bembe angkat na kosi di saping. Ya ko makadaya besa kay saping ipake asan ya tu. Kana ulama fikih palaba. Ay mi ko manu de tahakikay niya leta na makamotu gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Iya. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Iya. Demi aja na tetap ulo na. 50 di tahun umur na aja to na takokogi pa ikaparikaroba pa dumelo yung kokong. Iya de to. Cukup apa ya tu ko makadete akika pa apa angkalalo makada 5 matapa ulo ya lengi asang igirerang olo-kolo kemudian dihitan lai sunnah. Jadi pitung ngeso ya jinna tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen rule di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, tapai gondolo itu, idega gisi saudana namo silam panasan nabita. Habiskan. Na pamutim basyaga tanana aliangi ulawa makoro tanana napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia napakasiri ko kutangana masyarakat. Yo pwede, yan to mahakikat tapay Pak Bulawang nga nanay, din itimbang. Dali na mi Pak Bulawang, nga Pak Nene na mga kasijak maling ulawang nga po na. Padahal din naman, disitu ka nanay Pak Bulawang to kadendapi sa pulusi di taong umuro na. Nasolangi watak kalina, karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya, kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu, karena di situ dia haid. Jadi dito na solangi darana yaitu ampai makun raya wadi mak bulawang arone dan wadi ngapa arone bede na hai. Gitu sih kan. Iya. Itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuarangi wakapa wija-wijat tak tu idi makokoy aki buah memeni sebelum mati ki. Masak mana idi meligalu makalong darah pangimpang. Masak mana dia kata wak kapag kung kagaluto ko to si di heto po nabanya nata kadang ko to galuko si di kami na mabicu 5 miare aja gagak bagay yaro meka wak kapag ngit itu penting apa ya ko na tay rano nga ngay ya ko mapahang agamay chocho ni pada na almarhume na pahamo agamay manyamang mangadakan ni taksiya mangadakan manyamang mo ko bija-bija makor ko din napahang agama peko ni tuki lagi, madari dia na jampal yang palai ko tomate, ikiri lo jupan na makule ya minatali po ko capu idina. Ikiri nga ngidi masemes mani makadala tu nikiri mata. Iya, denang kana kada puramuki katuman remak madisi moki ga denang ka. Manasa tuki palai ko tomate. Lakai ta makoto makadana poji ka de gaga itu masak ya de nak bayi ni ko mate. Palampura memang ni tatanay ni gare. Kung di taman rewa kimatu patudatulang yung tatanay ni makadapa kira-kira mabay ni kikumate ka. Palinga makadami tarumiri ta. Iya hindi jawaban na. Iya. Iya. Iya ko idi na ite gare. Egan na agage pasipulu kadang ang kagaga ya chinayanre deniyali na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki matu sa puripala capanan. Yan natanya alita pas sadia ngame mangiboko ngalita man rasaki. Itu penting, Pak. Makai ka tau pa naseke ka 3 ro na. Macina man redoria law makutana doria makarte 200 sa bunasawoy soli pa kapadal si di juta di na perikantong. Iya. Makanya itu matotariolong ke saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasa tahu malam puna, ya itu tahu pasti lampu ya agak nacinai. Maka dia ko macina lah, ada komandre doria na dia mulai merli doria lobanong mali popa rasa doria napa minum. Betul na. Aja mo sike kang 3 ro mo. Narekomelo ko madece. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu.
Tanay ito na ya sa lampu maka na kung kadi na tak din na dompet na tak din na mulo mite na pa kalau bawang ilo bola na tanya lampu itu sabin na mi lampu itu. Ya tiya sang lampu na leko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko to we aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tuda ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti sa lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pangalibin si tale pokoknya di beto na wali opi di eling pangalibin si nalingi gola. Pagawai eling iwan jalan di ali jara sana. Itu isengnya apa ternyata pegawai. Perjalanan dinas awe eling sembako. Iya. Dengar iya namanya nah. Makanya ubasangi laki buaki wakap. Aja na tahu veteran nuangang. Iya nang kamu cek deh aku tu wakap pak. Taya aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Iya ipake macam ne. Dia disaka ki mantra satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malay. Iya. Mesti yang kata wakap kang. Saha kang inang ka aya ko depe gaga wasiat me mata ki bua. Ya ko pole mate kung katulaw ko chede na se ko garang ya sumanga ako masigi. Aki bua ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kelala kubur, aga me tatajam. Wija dega pilaw dogang. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila la makalichwa makareso mapasipul ale makunraye. Dega ya sumbanga man rasa gitu. Iya. Namo tu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Iya. Tarimo tu talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya. Yan agana na siula mato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggalkan apa maka gambar tari-tari. Nang kana duda maka da sabar say maka dari makasih. Den. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangangnya pasti kinroki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa mema tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na yero tabila maka dana ni pulo nomor ko anna ni pulo na kurang. Pede loki itu pede macayo ke calori na kiburu ya kon na pulo na 50 ni tawo moro te 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabitan apaw likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o ko ki mangata antara 60 70 o ko itu mega mulai. Dia nang pulo nang ngata-ngata memen ni. Pai di tau matoy tataci di minta tajang dia mungkin mati maloloy. Yo pui di maloloy dua mo ko dia to mati malolo to mati mato. Dua mo pai taja di matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa niya pa dito na may galada tu pasangangi nomor si di tajagay sampajat mo malada tajagay sampajat paralu apa iya pamulang magi da sampajat paralu na sama mapamulay taong madang ya kumakanja mo iparingaran na lala sampajat tu dena masesa amadangan na iya na makanja mo iya tumpe makada yang pati sampajang tajamay aja nalasa makatulog galung itolo marepaki magay de salah-salangi je tu kapang masa talupay mak bagi dale gara-gara sapa dale ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor kata sapa kan dale tu ya kalau loki masampaja ni galawi pangotoro dale loki jolo ko pangotoro dale na pelo sapa dale ko meki malomo aja talo sapa dale deta sirun tu pangotoro dale pada ko to melo si mala bantuan ko pa desa na din talipungi pa desa masa ja sirun tu kamakiro asampaja ni jolo napa jokah insyaallah na pura yukur itu dale pak na de pada to jaji na patan tu pong Allah taala kato pa malaikat isuruh bagi na de na mungkin salah bagi malaikat ya to mi atu ko cale nama dari salah bagi iya ko malaikat de na mungkin salah bagi na de pada to jaji na pura patan tu pong Allah taala angka malaikat isuruh bagi ni sakadakin roki monro lalan na min lokoridi madu-padupang angka to yale dale na sabak makareso angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan angka to yale dale na sabak na pakanjaki pangkaukan na lopadan na rupa tau angka to yale dale na sabak malasa
Kami to dali malasa Pak. Malasa pinapang kabali bola na bawangi basukoy. Iya, angka. Ita din kereta ko rumah sakit. Tama pi rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basukoy tama. Jadi makan itu pandrita angka tu tahu Pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yan na tu nakada kong ka andre na bawa ko tay ko malasa ko coba lalu na mo cek mi. Nia ka ngimali Pak Bura. Cocok ya tu dia na salah. Aja mo takkan aja nong malasa ko dale ko melo ada. Di na ko nanya na tu lah saya lele wali. Maka dia na bita siya sosiwan ni mi umak ko masemang si tap dosa na ilagga. Nah, itu. Yan na to ampai Imam Al-Ghazali teriko de na malasa lalu na siulang masela ko ya lupa ko pong Allah Taala. Ya upuy di ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandari lalo ni sa po magabawan niya itu liwat pat di utoy de pada pajo tu pat di siu duwe. Makote. Tapi itu ang katulasa Pak Bu itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada angka tu tahu kung napuli ke tu pat diulu tap pemetak bawah sama na may repa ulu na pacinampak minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tasi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tap madari itu tap mapat di bawah sama na may repa ulu tapi cinampak ni. Itu tanda iman masih dijaga. Yo poko mapat di ulu mi gargarain ran. Lagi pada itu Pak gaga ko pinra magala macicil di. Dito gaga. Iya to je tu panrasa itu Pak. Itu panrasa lah kita tu. Iya. Makredi materu. Iya, hati-hati ki. Iya na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekaman na kasih pinran na aja Hendra bawa namo papinran. Aja Hendra bawa Pak Bu, namo papinran. 2 tuh halangi tetap surga. Inran si bapak pinran. Ya ko inran maka maje ko papinran nataja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko na wajah utarima ya ko de na wajah puro halalakan. Ya na tu nakala to mapay riulo ko mapinrangi paparimang ya mito na papinra ko na wajah. Iya ko na painala makadang ka tu paparima ko koro. Betungan na iya ko na wajah itarima iya ko de na wajah puro ni halalakan. Kira-kira tu lebotang. Indra ni tadi ta 10 juta tatokan niati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima iya ko de no le wajah puro ni halalakan. Aja mo talada i. Aja mo ta podain ka de kum wajah itu wala ko de wajah halalakan do de na wajah itu. Dena magai Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat kulo ko tawe si basangkutan na telo Korea umat. Makanya disebutkan wa antasaddaku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tagor ratu misa bubu. Aja mo ta podang ito minrange maka ta pinrangan kada ye tabe kay. Pinrangan ni tapi tatokan niya ti epo. Iya ko na wajah iya romatu inran na ro tarimay tapi iya ko denu le wajah ipong uhalalakan supaya mati ki matu dega sangkutata apa to melo na tama surugan na kana mo pamalaika jolo engkau pa di mo korohe tajangi peko ni para ko to melo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano ang kadidilala ko bandara dia pernah cocok-cocok ka pa angkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Ya aja tak kada pa angka tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh, kopya sorry mo nito mapasilolongan tahu bodoh. Maka ka tahu kunru to kan lah itu. Mapasilolongan to nga ko matu. Iko na tahu liwa sesab na sama magay. Yan na to ang pinabita de na sampayangan itaw ang kay inran na rekodega ga siya tanggung. Deto na melo kilamay. Apa maka de tangabuna kulino he, tari matajam. Magay, nasa baya ko surimon rin kamanang isinin na taulinot. Mapamulay to jaji pamulan nila to, tau mati pacapuran ipasipulong ko pada masar. Iya ko tau di sapa, maga kira-kira. Tau pinrangin na ba, ipasilapo ko to galungin lang ngay. Napalay sapa atau isapa ko pasay din na to, majan chika na kin rimonro. Si pulosoy macan na dali ko taruntui. Makuha nito, ampay kong kaagagan na tayo pura ipake, taparewa imasidya.
mapabuting bali bulatan ng kabakoro na yatari na subali. Panne na tayo yatari sate. Tilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O so, doon na indo upa. Tuli na tarumoy. Padalan na bali bulan Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Deni parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan Pak Bu. Ang kataw pura manre daging unta itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isinna, tasili dagingnya ku isinna. Darat na tayo wala rewa law bolana, mapasila su. Natulita yero makalila nasa di nasa batuleng kero dagingnya lepang sapi di palapaka romana tayo nato do irisinna. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik palapa kurma ini. Maga pa idi, ladan na tayo la bawang. Capak luka na tayo supa bawang. Memak burasa daw luka na tayo na la bawang. Lai pasay na coba mana, lasin na tayo, cagurin na coba mana. Tegak deh. Dito ka topeng na makoro. Dinawading iyala tu balu-balu si pulungnya Pak Bu. Kau nasuruh coba dinawad diala tu. Tidak boleh tu. Dalam piki itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat coba maka dapat dinawad diala. Ipapala milimena pesuruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dena pada kau napa salah maka ada khusus si coba ya na balu wading. Pada tu Pak belu roti marose. Koto lepang okorong kami matau khusus sokoron untuk yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di migompo na yamanang, dia dapat dia lang alewe. Mesti papala milima, lena pa jepuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Aja memang atas sekali kalau jamu mana gitu Poda memang ni. Tapi kada itu patapahan itu. Mapamulay apa angkat toje itu kanjak na koto bodoh. Yan tu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nah sebab kang ko na jamin na dedi sa makarabay mato ko surumo dedi bisa gitu po kada DP dapat di mako. Pakom itu. Yan tu nakada nabi taja na megala na pakutana mo na sabari masusah ko. Pagkatuto makutana si tonra magni ko makyo maga siwa di gayan kada de nawa di hara maka mangga pikosi sile bakoro maga di alin makutana manangi olo de masusa siko yan na nakan nabi jangan terlalu banyak bertanya yan na nakataw pandita jamabani jo itu angkat tu agaga mamako to pandita nite de na halala sito kanna tapi maka manca jirasa siya olo de ko de nanisang bakwadiro itu makon itu. Jadi itu didiamkan. Imu mako kukutuman itu nabuka mana itu. Dia nawat di mako. Itu kala menjadi hal yang memberatkan. Iya. Menderita kalau kami sige witai. Maka dia na tuju situngannya tapi dia to nama dosa. Betungan na angka bila bimakanja kono lepigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu. Yami kong katanay ka matu podani kada mapitu jalurna. Burani. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan, kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian kita 10 sini. Dito je makala meka apa aja, makala mata 10 sini. Jolo. Nomor CD makala ka una wakaf. Yang kedua atau usahakan tasyareki burukna. Oke masyara. Dia baca pada tu kopak dong si basyara kubur. Dia baca pada. Nah sebab ia tu tahu matewe tembus tu pakitan na loko to lino. Tembus tu paring kalingan na. Demi tu tabali vi. Demi tangkalinge mape bali. Ia na tu ampai tahu matewe ni lo dong mato tu tahu tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tahu matewe tu nilodong atau tuwe nasabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur dia itu jawab wa alaikumussalam makadami nabi tademo ang kalingai mapebali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya tapi akan asa nabi lebih matarangin pareng kalingan atau matewe ni atau tuwe
maka dia nabi tapatapulo jong kana aje mo musalay na on rapala mo ngangin ang kalinga mo peto tomate. Ina tu ampay di nawad dingi paujate ko toloki buru Di nawad di maka dia sikit pa to biasa ye pacicerati lo tau mati ko rilala denis sagi maka itu tau sikit ko pe ko butu lo aja na kama gitu penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kalian nasalay onrona kalian ada tu sapa-sapa pak dongan nasaba angka mona aku tulik kiri nga pak dongan. Makanya itu kotolos siarai angka riwayat rampe makanya ko ni Juma itu nang ruh na tau mate pa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat jimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ako mi achori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji kui dia tapi ya metoro siara kubur patatambe tapai apa makanan bita ziarah kubur itu menambah iman natatambah beto tapai ko toko kiburo isi monro ko to na oni jangkere mani oni alati mani yang kalinga tanga bani to makadatu makoto matu ko mate yo pwede lo masyara kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasik na pemaki buah status semoga dilapangkan kuburnya agak lapang lo mau mas selfie mereka tanaiki akasya kata siareki buruk na tomatota lalan nasi tahu akadua ya minagan na katalu ko pure ma pak boting parwe meloy baloki buruk maki upasang iya kode tulay setiap satu kali satu bulan cica na 30 dega gapada rio ranun na tutaw matebe na dekotolos siya rin ada di kitab Muwatta Mali itu kutolong masyarakat kubur baca surah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun ya mirota baca kalau masih ada kubur. Tahu sakang. Ya makan jala ada tutolo ku Jumat. Kalau itu lewat ni Jumat cukup hari Jumat. Iya, sakang. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan lagi. Yang ketiga, kekama tanarako tanarica nasale atau barang berharga. Tapakan jaki bagina. Wadding ibagi adele agagay. Nareko sa paka menemui keluarga maka da ibagi adele bawa ni. Misalnya maka da si di miliar nataluk itu apaki atau 5 ki. Tak 200 juta. Bisa itu. Ia mina maka da malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia namelo ibagi ratai itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa erone mak jujung makun reye tapi bukan hitung luas sekarang hitung nilai ya jaja tak kadang kagalung ukur si dihetoy angka to galung ukur 50 are na ronala roni si dihetor 50 nala makun reye tidak mesti dinilai dulu lain nilai jolo apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak aku coba bulu emon bulu batu topa makiro jadi makanya inilai mana ngijolo maka da seko alinanya apa ibage makitu itu cara pembagian warisan kecuali ia panipake ye nareko dena sapaka keluarga ku ibagi adele boleh dibagi adele itu maka da ibagi adele bawa ni maka da talukon rom itu na pada manunun na talu toki baga tacisil rotak banai begitu engka tu biasa istilah wawa tomate tapi deka ko penra di biasa kata kalinga wawa tomate ia tiasanya wawa tomate wakaf pak itu tidak boleh dijual ia tu wawa tomate sitongan na itu tawana tomatewe setiap hasilnya itu disedekahkan ya no riasa wawa tomate yo pu diasanya wawa tomate nigi morsu ya romalay makanya kung bagi warisan itu tayo ka nataro din na bagaimana ngi
Nak beringi. Yang kada taro. Iti na sa watomate. Betuangan na. Iya ko mate ka matu na. Na desisa gagawat di mongkoso ka nga. Yaman na mo balu Kamakiro. Tapi itu sitongan na tawana ito. Na kung ka balu ito tawana tomate. Iya na to na makunro tongang. Tapi dito ko kupin radi. Aki buaki akoro bu. Pak komeki mate. Engka mesti kagalut taci di tataro. Iya. Atang kau lawat ako tumakala-taro. Pumate ka matu pakai itu. Pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai nga ki. Nasabak magi mega tu tatak kalupa pa. Lino na lalu na lupa iwi alalangan. Paya tu pakalinong yung mako pede lawi tu pede madodong. Iya ko 50 ni umuro na tawel na malasa de na tu na larimendre lasana larinoman. Pura si malasa madodo situ nyamana pura si malasa pede no kekuatan na. Yo pokona na malasa magala itu ko puray. Iya mi ko 50 ni umuro na to malasa larinoman. Iya ko makat de dinapas dutu na nakadaala po ng yaman rasa ni. Iya. Tanra man mo yun. Iya upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu agaga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang perlu. Iya pi ko detu lema bere jama ako masigi ko na bola tajo ta jama. Makumo tu matu na rebukaran hidayah pa asama to tu sampajang ko bola itu jama itu sampajang perlu. Iya mi ko to macawela da pulo ko masigi usahakan ito ko masigi. Paangkat tu kanja na ko ki masigi makalompo mo itaw Itu kanya na ko to mamasigi itu masampajang. Mega mo iparesa. Ya mi ko to jadi dia culeto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to masigi kung katasali sa mo kada usali ya curi ni ko idi sala yo ko to masampajang di talu ni gaji ropani gawa. Menari makoro dinirisa pali ka patujoy. Iyo po ko to mabirejama insyaallah. Pada mi center ito yan ang kabattery sa pulo na battery mate mo chili kami ko tangana tumo pa yato. Makumati itu Pak Birjama ke Pak Birjama gimpe acipira bawan ni. Macumo tu. Iya mi ko to cadi di na battery mate non lo cadi di dene me tuo namo pe ko bate matate ka gide me tuo. Makumati itu. Jadi itu apa makana Birjama. Ang katu baraka na Birjama. Iya. Dihisap berkelompok itu. Iya. Kemudian yang kedua pegai salawat kalau hinabita. Sabak itu salawat baraka lo. Iya. Pak makada akan makutani tu Nabi tahu ku malaikat Jibril makada amal aga kaminan na puji pong Allah Ta'ala Jibril. Makada malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah. Yan naru kaminan na puji pong Allah Ta'ala. Tugay salawat ta. Idi manibawang meki male salawat Jibril langka aga sana salawat Ibrahimiyah yaitu capat na tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanaro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampe mo pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Ang katoto salawat nasang nite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasin pengantar maka deh sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Iya biasa ko tau mega ingran na de na melo de nule wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Iya. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Iya, Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kala din ang kawabali na pa na bali-bali. Pasti ka dosata. Makanya istighfar perbanyak. Iya. Jadi moro sampajang salawa istighfar. Tapanan ngamu ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni chi di tapalapari at itadega gasusat talo ko pada tarupa tawi malomuni. Hindi na taw salamat. Pa kami to namo masemimite na saya to di na niyer. Iya. Kami to mako to pa taw malasati. Malah saat. Iya, kami matuto mako to namo more mite na satole ni parereri. Iya kan? Iya. Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gaga mengaku. Iya, insyaallah. Iya, tapalapar ya tita insyaallah. Ya na malomo na ti na mode no to makale kurtal mode mo to masampajata haju ko makanja mo rampan na nyawa mo lo pada mo rupa tau ya na tu pakai ngasalamakan na ito.
Daripada tu 5 kali cu aku masam paja dia beli bola mu si cocok. Kata makoto. Tapi depa tu nalolongan isat na sampajange ko kato ni si salah. Payo kisat na sampajange makanja mu paringaramu berubah akhlakmu. Iya bi ko dia na makanja paringarang bacaan na pakanjaki. Dia melot berubah akhlak itu. Makotiha. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.